sa kapet guys, koman mwen pral fè un ti sorti la, so mwen vle montre nou ki sa mwen fè. Mwen yon appointment l'hobital la, so mwen pral nan appointment, mwen pral netwaye dam, so mwen vle share ya avèk nou. Ok, so ame mwen regade sa avèk mwen. Ok. So, mette sa nou. Bon, kan ti ba plage cheve ya. Tem just mette sa nou. Konen ba men mette goza nou. Just mette sa nou. Oh.
Passer un petit pack tout petit. Doucement. Passer un petit pack tout petit. Doucement. Ok. Maman cochon, tout petit. Maman cochon. Kanya Maman lang. kasi sila, sila kasi sila kasi. Iba pa sila, ma'am sa sa sila sa kasi. Kasi. Kaya sila kasi. May ba kaya baby hair? Kaya sigara. Ba men gwo chen, ti chen piti, mwen men wati. Ekman piti. Ba men gwo chen. So guys. Mwen ba fe souci, baske kwen souci mwen kase. Mwen bo kwa chete la, mwen jis pase ti bou sa nan souci. Isi. Kreyon souci an kase. Mas deixa eu ver. Quem sou não tá fazendo? Quem é coconut mousse? Deixa eu ver. Kwen ba fe baby hair. Kwen la baby hair. Okay. Kwen mwen spray. Mwen spray cheve an. Ok, so nou sa se mousse. Ok, coconut mousse. Pou ka spray cheve an. Kanan. Passa la cheve an. Pou cheve an kon ti jan. Pa et bel. Ok. So guys, nou a cheve sa ay mwen ki fe. Mwen kode yo nan tet. Mwen kode yo nan tet mwen. Mwen kode yo nan tet mwen guys. Sorry guys. Mwen tripe gile bebe tombe.
So, konen mam jè spray yo. Ok, sa son spray mwen achete. Yo ka senti bon. Ok. C'est bon. Ok. Ouais, guys. C'est tout ça. Ok, so guys, nou wè, konen mwen fini fè tout bagay. So, mwen pral ale. Nou wè tèt la. Baby hair ba bien fèt nou. So, mwen pral prepare m la. Mwen pral chèche valiz mwen pou m ale. Ok, wè te gade. So, nou wè ki jè m abye, guys. C'est comme ça m abye. Ok. So, m abye, guys. Okay guys, I'm going to take, so I'm going to put my bus on guys, I'm on route, okay? Ouais. Je suis là, mais regarder là pour moi, après bus là, venir en bas, so I'm going to bus là. Stop requested. Approaching South Attleboro train station. Connection available to MBTA commuter rail. Là, si peut-être rien passé, ok, m'a marché la roue, ok. So, regardez, guys. Je vais passer par l'autre bord là. Je vais prendre un train. J'aime là dans la vidéo. Ça, c'est le train qu'on va aller. Ok. Regarde petit pied, guys. Regarde marche, regarde défiler petit bras pied. Oh my god. Regardez défiler petit bras pied, moi, Jésus. Tu marches vite, tu me fais boire là, tu me perds du train. Si je perds du train, là, je me chire là. Si je perds du train, je me chire. So, je vais arriver. So, I gotta make sure them. Oh, so nice, huh? Beautiful. Ça, c'est Kaiki, tout près de la station. So, je vais arriver là, je vais prendre train, je vais prendre train.
Palette d'entrée, hein. Ok, so mwen se d'acheter kafe anseman vek yon bagay yo le wake up wrap, ok? So mwen rive on time, so mwen mache la pou mwen ale, ok? Te gade seman vek mwen. Ok, nou e. Ok, so men kote mwen gade ya, gro building san wè lot boy la, se la mwen gade, ok? So mwen rive guys, le mwen yon de dan, bak mwen si mwen ka rekode, so si mwen ka rekode mwen pou mwen klem, ok? Alright guys. Okay. Okay, so mwen pi se elev la. Che yon mwen kani apwe sa. Pou mwen ale. So mwen ka check in. Check in. Ya me lo trajo. Y tengo más así. No, porque ya estaba casi vacío. Ya ahí no hay nada. Anything changed in your medical history? No. Not changed. No. Okay. Very good. You weigh 156, 156, Yes. and 155. Thank you. Wow. Some more up to you. Yeah, okay. Would you like to do it? This one, because this is for crown. What can I cut? You want to do it? Yes. You want to try? Yeah. No, you have to do it. Yes or no? Yes, I'm ready. You going to do it? Because I know she's always scared. Oh. Painful? It's not going to be painful, but just let you know, okay? You have to help me to do it. Oh, okay. You understand what is it helping to do No, it? of course. I know. It's always here. You look good. Thank you. We're going to need a big drum there. No, you cannot do that here. Oh, No. See, they put it here. See? oh.